so chacum sy'n dawle, sy'n toed? O, dair y to. Y tension sy'n tep atad, mae hestyn tywyd. Agus fair players mae'r rydw dyrnwch yr eist yr eir. O'r taid na bitch. Ni fed ddim yn chorbyr yn ebsys o wy. Stoi gwych o'r bwyd un ort. Wylis Edgar yn sergeant yn sia? Y reir, nôr i fi tws y bob. Ydy wyl fe? Mo fi eisiau chwrtw. O mas yn ei... Mo? Sia? Nid sam ber y bion a basti, cerd y cap sef eich ar siŵl ac yn sia yn trosio gwir. Sia dyn nhw, mas fe? Fi? Ach, bran i'r oer. Kent o'r cordys, y deitach y feidir hwsagos cael un o marsin. Cas o friggin cysdi sy'n agor o hynny? Brana, nid eisiau cart, agos nid eisiau nodwr. Nodwr? Gogos tu pogo mo hwn hogyn dy dwryd? Mae cym si hwsa, o wasgio sgrad asel gomwni'n sy'n rysd, agos ni feisad cadawalw. O glosyn tu ma? Cas o friggat hort, sy'n mai ti? Cha mo siani, yn lich i'r eir sy'n ysbydel. Mae'r gael artsags dagod caimel i'r achta. Ysbygnach mor si bos. I digyn tu asyn. A mi cas o friggat atwr, ni onym sy'n tador o? Ik salar dagod grwyd i'r acht loffo gagaswyd. Ba chorit nawr i fort. Ha? Agos tatus o chodon ylys. Agos ffys maed y caterbonig ys y tiachsio. O, glach yn pardon edrych horgen, nilis am sy'n ber y bion a basti, cyrta gestad. Bran o horgen tŵach. Ta sŵr mewn canu bach sy'n cart. A chebi cad o hor o gwo, ni o'r tŵn a waned i'n amslys. O, ni ro be. Agos cena telen yw ti potin hart yn siamestw. Ha? I potinike? Fi potinike. Agos ys ma tasad gyda potinike, y rogwyr. Bran o wach, ma fi potinike, ni wem sy'n ffwrsi, ha? O, sfad o'n lo fi am stop o chwlet. Agos parar ger na'r chwyd. Bian y beim eisiau reis. Agos barant o sam, agos yw men stil sy'n y ted. Agos dyna ma mynd sbrw an ei ho. Diolch i chri. Beth o cat gyda o'r janas. Jair y gymalus na hobradi. Janas. Mil men an un chachwyd. Gech o bwych ag stome. Ag di awan atá is cén tawch i efach Rome. Namach cianna be Rome. Mar chosa. Grom a chryw y stori. Ni dyd siarad yna me. Gwmyn ysgol? Dom heinler yna me. Dy crwhwn nochol mysio cysw lats yn ôl y Susie. Wa ceart go méid tú ag legan stoscíe úsáil me glaclan, agus tá súbnas ag tastal ó deanna freisin. Gáil inis, féiti tú ag tar eis níos déanaí má tá tú in andá. Feici me'r bol, Juliana. O, Ieste Christa. Ni ag du bún banar. Ta mwyd nariad. Ysach mach diolch ag ystwn dy chlab môr. A ni tas da waiaf mich Y gwlysyn tu hyn. Nach beth y treg y mensio cadw stach ar hwn y ffris hwn chymalat sa. O, dwrs me gwn i riaf gyda'n chriach fe chortein agos edrych oed camilierach. Bran o'n wael y ta cwrad o'r un. Nid ywys tys y caint mar wyt hwn arwyd i ciel o'r ro. Cwnnw dy chlab môr dwnt. Agos wyl tys o'ch sileg o'ch yn eisiau agos gap yn tu. Nach gwyd o'r dili o'r un. Ysach mach diolch. Dwn dy chlab agos iaf mewn eirish y stwff. A fe tad dy felin o'ch yn ial dwnt. Ys ha o secyn gwmenion an clyn o'r mhain. Agos da loch o'ch an un tu eisiau sawl ysfawr e. Sawl y dicon sergeant her eisiau jo.
Níl me sé ggéar a bheith iste brísún I nnéir mo híl agus maim se a hált mar rálet. Ke hi bhfuil tú, Janet? Ceir gur. Tá is agad cabhfuil an canapé má tá éonús weit. Go leiscid. Se? Cínar me min an imimecht. A bhhaile? Se. Ó bhfuil braithí sé sin ar an chuí atá tú ag mothú I gceann cúpla lá ach. Níl tú láidir go leor le bheith ag smaoinmh ar dul náiteo bí fós. Ná bí bórtha, Janet. Táirí mé dear a bhaiteid. Here's Tom. Jeez, maar weet, dan heb ik wel volle hart aan orde is. Mijn broer is nog aan wel. Well, fair play to work. Ja, ik doe bij je klaar voor de galig. Ja, goed. Geen voor. Oh, just kan je in te soort een beetje te aansje, meid. Well, don't know if you didn't let Tom. It's coming up to the get on. Laat ik me met een nachtje gaan gimmen dat je kunt jacken wel. Snel ik erin die Ja, wel, wie mij heen zijn toren kennen, nou we holen met de heer Van Kelis op Albereis. Is kan die daar een beestje? Oh, just go get him she nach fada le west en café Sean, is een brasje getaan werd er niet in, hè? Tom, dat we daar die version. In snap burning. Maar kijk, we mogen die niet hele orde, hè? Tom, ik heb een veel wat je haar aan op een is. Kijk nog wel een woord een bergen schijn. Oh, niet kunnen met doen. Hallo, cool hand. Oh, hallo Hamish. Oh no. Tak gehoord, kijk gehoord fiets smaakt ik taam op gezet. Hè? Oh jou niet meer Hamish. Dat me meteen voor vroen voor jou een keer wil nummer zijn. Right. My fair, not calling black. All right, machine. Ben me zoet voor jou goed doen met. Ach, be right? Tam, me boek mag jou tamely. Vandaag? Ken nooit. Niet meer aan is, zeg niet meer wat. Ach, heb ik hier? Nish, 13 ool agus gá café, agus tá brúnam frí mail. Ná bí bhór tam tá sé ceacha leor. Hi, Róise. Look, bars ag mocht nó se gáil me bus. Hi, slán riana. Slán riana. Chod cinnteachas tá wacha tú riamh. Se, well, dadúigh siad a riana réir é mar a Harlíonn sé. Bitín bradach. Tom, bit me tune about, please. Oh, ben me laat geloof féidir Róise. Sorry, féidir am sa ícne. No, Well, cool, what's Tom? Oh, muna viste dat. Fiver bit, cad me. Well, just the way I saw gálig bar de hocht. An English piano. Nedel. No, haber. Fair play with. Hi, she's Murrigan. Call Janet. Shans gonjak she hid letters. The year come she you wad. Damn. Ah, fair play with you, Jason. Is am kid in and good this, No, haber. When my tiny vas mar Harlíonn sé. Fedlesh an lint back in all faden a rin the goberson ihe. Oh, Jordan, I thank you that. DJ, Oh, Kinsey. You been on the hahen. We go my raw. Fedlesh back in all anti-social mar job law I'm sure. Oh, Jason. Yeah? Kom je maar in Corlum en show. Oh, Kinsey Tom, maar door my hand. Wat dat rive sound der korglicher. Tofir. You crazy me. Hashi and shin agus litchi dom chaha mas and chach. Fan go we miss Greamer and Galin shin. That's a cool Janet. Come miss a very rash go. Hi, Susie. Oh, hi. You're some screw Annette or Janet. Well, tá.
Chas me le cúpla ar ros na rún, scalín an iasí. Beidir bhfuil sin ina fludaine nó cinint. Níl, ó bhí mé an, ní sí snospadéile churbe, deich mé chuile áit. Tá sin eisteach. Bheith sí scuilte maithe na hain. Níl, leir me leis an banaltra. Well mar sin héin beidir go imiisi, Tá sam na bhhailm sa bheitsáin seoád. Ach dúirt sí nach roiisi sách láidir le go láitir be. Bar dún iireachta dhéana bhí áach, choraach sí. Nóir san beidir? Ros na rún? Se. An níach sílinn sin, mátí se go lágus í ar an siad. An is féad le Janet bheit níos láidirnar mar bhreathnaíonn siúranta. Mar sin é? Well, is fiú é a chríolas dóchach. Ní bhaid mis sin anna golah bracht thosa. É, cínta. Tá mis sé géirí bula isteach chuig Daniel san na mim. Nó habartáda leis frí Janet. Go fóil a réon chuí. Ní fiú imníoch ar an bharbocht ag an stad seo. Tá ceart a socha. Feic mar ballú. All right, cwglícham. Féadlam sí báil leat. Féidir cínta. Rinne sib dearm a tarh seo. Ó jau. Aniar. Dis. Komt u hier de chor? Gewoon een 4 jaar woon geen jouw skaguri toe weet. Ach, kon je de wens en Rickse sergeant. Hou op. Tá ochar agat. Janet? Ó Wyden. Ó hiarna. Janet! No denna seo arm, Janet. Ó húsí is dó ar bhaile dad dúsí.
Tíoga te Hargent. Ní bhúid an las den seachan rid. Well, scar go méis nach gear. Tá sin na colis. Thug mé rud éigen díad an fin. Bhí an tála é gur tháinig sé bharthaí nó a tháinig. Mahad. So. Si did fuí. Agus sé Daniel Tahir. Nuair mar a géirigh me chus a ggéine. Ce fá? Bhí duine cinnte Ellis an órasán le dad agus a bhain chéile an íthe óg si. Nancy tá geistead. Se, Nancy. Ach bhí duine cinnte eile an chomá. Cé? Ní le sagin. A go bé duine bhí an, tháinig sé tíomhhir de iad agus bhúil sé é. Ní acha dad é a churbe. Agus anú dine sé seo an na Górdaí. Bhí nóire air. Nóire? Ceap sé gur rud a cinntar siúil idir Nancy agus mo ghine. Is fearr bródúil é methir. Bím géráil amach cé bhí an, agus ceap mis go meach seans níos fearr i sin dhéana, muna meach is ag aine a Ross na rún céim a héin. Agus déanta Daniel le seo. Bhil? Tá sé chu bhálach go máid bailíart. Ach ben me sé féidir tú bhachail, agus béar me fósart. Fetu bheith cinnte go sin. Ó, buchas le mach déana glóir. Ó Tom tafel an mach talíanana tíidir siúte chuinam. Jason? Tá Tom sa gistan. Ó, right, tu go má. Ó, tá fáilte rud réis. Tom tafel an mach ní an do leis am. Brenn choleir ceúir an seúil. Well, bhí chuú trína chéile le bheith fearan leat. Go dtí gur hena Jason ag gáram. Well, gur mín maid a Jason fair pléchait. Agus tíir mí ar cabirlinn go dtí go dag an Jackar eis, agus tá sé sásta dhéanam. Ó. Well, right. Well, is cumlam sa mata bh ggéirhain inta ahar ar bheith. Ó, níl muis Jason. Tá muid anhaitiú a chuid cabhar. Tá sé testáil go ggéirhain. Ní leor bert san áte rénas. Ach, Tom, cid fao job héimeis? Níl sim dá leidir sémas san áte. Henna sé gáirta nar bhí tú bonca, agus tá sinna fin sa tún ó hin. Nuair a thugann sé a Spáint. Well, mar de siad a Jason, fáilte rúta sé a bhac. Ceannar sé geiste tains Tahir, daoine chuir ar nólas fin curigéil sé ar fad. Níl sam. Níor sin anam sa go ra mar seo ar aon chuí. Si dúach go ar sé níos deacra inseacht réine. Rus ag meic faoi sé ar fad. Well? Fu sé mach hééis písa. Díireach sa arách sé ras na rúna bheith. Rud éigen mar sin. Tá sé ceart glúramil? Tá buchas le dí. Right, well, bar gamdal síos chuig Daniel. Ceart faoi bhí sé sin? Fáin go gluise tú. Cad a bhí ar siúla íamacht mar sin. Agus cén fan ar inis tú gom Susie. Níor mé géirigh me imníirt. Tá tú lochalach go leor mar atá tú. Agus ar aon chuí tá sí ceart go leor inis. Drílann sí ríiste. Tá sí a bhád rólág faoi láthair. Cúirt a deall a bhí na cluigan? Lis agam. A géimecht bhaine stócha. Bhí mála pacáilte. Bhfuil an irid sin grán ag céarm. Nach féidir le bheith fiús an ospidéal céanalaim. Maidir leis an rud eile dad. Ní fada go méas a chuile rinne. Cad a dhéanam muid? Well, bhí ar a hiocht amach lúan amáil. Stócha. Ní ra go tríon a ró hiiscinach. Ní bhach. Cad fhí Vince? Bé Vince tá. Tucha mé sé hartar bailcha cinnt. Ó, tá mo chraí briste brúte go héir.
Níl sam ber beon a bastí cin fannach éidirn se a chud seafóide agus an sin chaballéirecht finsir. Tá is deach? Julie. Díos mar chuid. Tú héna tána chéán de bhíle fáilte? Gur mágad, ceachil sib? Tá ar fád go maithe. Bhil fútan sin in is stór. Tá le hórpal nach ré, cholín, tá chéán I gichi daine ar an anach linn inniuh. Ó, mar sin é. Tá ballad aswai ar comba be. Deran gur cócar mahu hera, ballad yurt. Wel, ach an nella tein drar mar vitúrárum sa siúpain bál. Wel, bannum tanna ves carcalór. Ach, cócar me se leid. Cén náit rólum fer bránis mar hosa na rudishin fad. Maar níl fyrna tíri seanis an fatianta sa giste nach bícha set. Wel, má bhahar stocha. Ó, na go teis an go déas. Hólín, dúirta macha fian sin. Chala ios maid bás leis a tart. Níl sam cén fan ar inise doms ar a leid. Tá sé an eisteach an chhuil. Well, dit a rá go bhfuil. Go háiríonn ar chuimriú na bréag ar fad a duine siad go riine. An bhirte go. Ní chréid an fósa. Ní rá clú agam, ráása. Well, is tócha go néine sé cíle níos nuair an smínim siar rudaí. Cechaí? Well, a tháinig méid teach agus a dhimecht as an áras ní cúplaúir. Well, chun ní sé anrún de. Níach mi se le chéliad. Rud na bhra éasca bailibeg mar seo. Bhí siad cuarma ceart golóir. Chudach sé goimriú nach cuireach. Cechaí? Well, má bhí Daniel ná anrún mar sin, ar chuneal ar fear achar go fáda sin. Céir de le taráid ag go linn nach bhfuil fear. Cé tá gistad? Well, nó dí ar fad bhí Mac for starters. Mac, bhí sam go róla de cinteile le dhéanamh an. Bhín sscoil tú gáil. Cá mé leabhar le róise. Ach, baid mi sé fáileh, gwychi gus gológus beir me sa dynach. Desáidir tína chaco. Agus beir héimus? Beir sér mo hó. Nú se dar ríiste, agus rúd a go láir tá níad ar tinnis ní bhláir bheith cuarmach. Ru te fé dí deún. Man gur a gádi chamáis ar máis agus narú sé darmsa. Ús ní bheith an dynnu trach an irdarum. Cet fi mai an daine eile spiadach dort. Caian nach sé? Níl amach, tá sé dá daine nach daine nach raici vín sortsa. Ranna bhhaicil tam sé pléir se stop sin nach hás góil brín. Agus duine bhícha go díonna scélarm, be sé díonna bhúteid garm. Tanú séhams, a bhín cháirt sa díomh nach michtá eile daine óga. Agus níráach na réid? Well, ní na scéalta agal háart, sé ráte, gur díal tú buide le nína targent. Is ní heine sin na máiricha is éire chuig. San ní heine telam sa chanéide, agus níonna né. A sin bréga chuúharmsa. Ach mám se mac go bensádan chuir brégarm. Túm se mac na stupí go gúirt. Man nach chuidir gáirí be hahaicir bhhaid. Tá sam héimeach. Dúirte ságent, go beidir chud stofsa bhígan na nín, dó gan naín se dionús. Tu nach naóch, a níon leháda go stop le fáil níana teile go na mara. Chahása íle héimeise. Meú ce chiú sí gníimiid. Níle san buna bastíúig. Ní echa sí taide gin talúígus, man nach an amad nach an sí ína targentí wapsaigh, anna mai dean le go chuidir úti dribble. Meú. Meúr buil begoach sí an bhuiideal na tegann stilhíar sa gró. Ní go bhah chuisiúid scoil cha san as. Agus níar tú ggó an deor sa teach na bhí síán. Ní an mé, nó bhí. Bhil tú cinnte faoi sin. Wel anw, siw'n tristeach o mwy, mi'n bain bryn o mach. Dyr sy'n mynd, sy'n bach o. O, no, wir, o, fwrdd dyrm. Chyd ma wal, chyd sy'n ysnod ag beth ti e, oed? Hai, i'r oedden, sgwmw cech o'r tŵ walcha. Iwch o cael un sy'n ymach am a fi sy'n gwrs as y tech. Ni lai chlas fi'n sped na chwle sy'n gysyn. A cawr sy'n deis? I'n sa'n byr na byw. Agus ni o'r sy'n tech le hyn o'r Ní sí, ce fa a deola meach. Cet fwy neud siw gobar ti mô. Níach sí steach ag teach an asyn na tad mar. Oi, fitch ta sé. Céir sa fríigi cheap tú bhí siúlad? Níl sam. Oh, Jesus, Rosie, tá tá chréite. Níl sam. Bhfuil conscious de leidad. Bhí mar gála chuir dáis. Is cum a teochlum céir a bhí tú chuna dhéanamh. Si de bréige tá
ach bí nára orm uanta go lomthú. Agus rudéile, ní bhaid tú a gol go Slovenia an teachtain se thugan. Ceart? Chúla tú mé. Well, ní féidir me stoppa. You know, tá man nuid agus féidir mar rábhí. Ní féidir a adsatá tú do choní fao hína tí se chalín. Fine, we'll book him amach mar sin. Single nights anyways. Hi. Jeez, please to dig will touch you. You're so hog sin ará. Ach, hín me gur sí le bheith cacalóir. Yeah, bay. Agus tá ahar all right. Ceir tá míart mar sin, Susie. Jeez, chuil a hort in a fresh. Fai an Dr. Mosh the hele. Go bio! It's just cúsla seár fad, Dad. No, by siafryd ag ystawr. Is fear go me. Me sé ceart a bheith chur fao scíní Janet. Rana, Susie. Ní hag an maas gáil laid as o hyn y ches mar seo.